pamtiti cijeli život. Oduševljenje i nevjerica mogli su se vidjeti na licima korisnika Ubera po koje je došla limuzina, a Iskon im je na taj način omogućio da uživaju u glamuru poput Iskonovih tisućaša. Prvo sam isto onak, to ne dolazi po mene, nema šanse, mislim sad će to dolazi po mene. Ako da Uber dobim limuzinu. Ja sam ostala bez misli sam ostala. Krmela, ja sam sad zvala Uber. I baš kada je došlo, došla je limuzina po nas. Znači sad smo u Uberu, u limuzini. A kako znate da smo mi korisnici Iskona? Nešto ne vidim. Ali mi najljepša stvar su života. Jesmo Iskonovci. Nisam nikad vozio tak nečem i stvarno je žestoko. Ovo mora slikati. Pa će slikati. Kako smo mi došli? Stvarno smo bili iznenađeni, ostali smo s vilicom na podu. A kako se namjesti? Pa ja sam mislila da neko će sad izaći onak ekstra iz te limuzine i da onak je neko slučajno došlo tam gdje mi stojimo. Ko je sad to rekao? Šta je ovo? Uglavnom još mi čudno kako po mene baš, ali ima se svaki dan prilika voziti u limuzini. Tak se dolazi, mislim, nek vide. Nek vidi, nek uče. Ne bi ja to došao bilo kome, samo nekima. Predobro. Mislio sam na neka zezancija kad sam pročitao Stretch limuzina, stvarno, predobro nešto. I vi se možete provozati u limuzini te u stilu sa svojim društvom otići u večernji izlazak. Sve detalje o ovoj akciji potražite na Iskonovoj Facebook stranici.